e kaulo na kada daun ikariare ko tupere keda tioksono ke corona araya ilale ne polo noi e kaulo na kada kristayon lalo muntos kotom na tioksono gitigita imorkikina keda kwapno ko Uganda kanu kada eyituna parana Reverend Father Edmond Okela laada jukunti edasis loko soroti kanu kada aitoro taina peta ko ngesda buli pe kristan kanu kanyunda ebe esalete jas kotom na yun tetekeny e pedote angetain akirot ni kamara kirida atupain i Kristo abu Father Okela la kilipa kitunga lwegi tigita ay mor kikiti atumna tetekene pedote ajalan akironu kamara kirida okadibon. Those who don't love their children, to love them. These children need your love. They need your love through their parents. Lord, let their parents show them love. Let their parents show them care and protection and provision of all that they need. But above all, Lord, can you imagine this is the future of Kaberimaido? If all these don't go to school, where shall we go? If they become confused, where shall we go? If they become drunkards, where shall we go? If they become mad as a result of smoking opium, where shall we go? If they become thieves. Reverend Father Edmond Okela nesta jatar kedi paupake ko jaida Reverend Father Emmanuel Alucha loka chekis na kapelo na ko Kaberimaido ko sodi Reverend Father Emmanuel Emalu loka da chokis na ka St Paul Ochirong ne piambarani mupo ni pitwa twal pinya tich ni Edmond Okela obino welo wa kan timo jamina tot e ponyo wa e gero wa e pito wa e choro wa Doru baga papa mauni randio benya konsitani chunyeli ayom patwa piki tiche abecho menete timo melaka wa megonye wa Helen apasa dopet koto mono tunga na ada buko jaun koto mana aili pasine kanu ngesa bala daibe etegele kina li pasine nuka lolo na arai ama menges amune be peti ajau ne kona ke koranda ajau ye chapol magulu chenga ber ibe chakina lo mwekini dedede pio ken pi mwekina ready li otimo kwerme third June da neno tin eti ber e donyi kuona e mia wuro ngicha tot woki chapol ma bata kwenye wakupa tot ore wada chibo chunywa ye wala kichagiri chibo kede Mondesta idiedo ngesa bala daibe lwa dekak neste jamuna daibe kalna kaito tatli pesne no kaparna kalolo e bet kesda analeo aya chapol mo yamotem ya berati awri kuona obere chinga tin piutu no chinga me jojura udo to kiri do kar go gire do liama udo lego ame korna ututulo no poyo pilo banga mi ono tuno tin Tenti Karole Luanga papa chokisna ko polon ko Kaberimaido nesda itolo sere aili pasne kangini karu arejas aina peta kere ko jokan Michael Onyinge TV East ko Kaberimaido District.